ndio dhocha ndene wa kilungu cha amoka twambiye tene twamina mauvo twamina mauvala me mathanguni na indi yuni ne kwa thitikana nituone na nyemo kwa imwe vala twitha twikomana na atongo ivathokanio kuma vaile mbetani yitu ya Ukamba na umundi twathi kwa kaunti ya Kitui wardini ya Endaumalalani ni Kitui East na twina KMCA Mosakwe wardini isu Dr. Erastus Mbuno kiokoni cha umundi twina ni maundu meokonia uteti na uthukumi vandi itu ya Kenya tuyambia na kaunti ya Kitui na we musesia nenda kuthocha ethawe na ekulio yokonia uteti na maundu meokonia uthukumi muno mwenende wa Endaumalalani na mwenende wa kaunti ya Kitui maundu meokonia uthukumi na ukakulia MCA waku eva nikenda umanye kuma wa Mosakwa maundu ala withitwe akunite na nicha umaendesi ndeni wa serikali ya kaunti ya Kitui na indi asesia alangi mataumite wardini isu ya Endaumalalani Kenya yonthe alama sesia Mutongo TV we muthukumi kana mutongo waku athukumite ata mutongo waku la wasakuye athukumite ata kuvikia vau twelagelo sakwanine munene wa ngili ile na miongo ile na muonza weona ukamumakia ata ndene wa osakwani osu ndavye kwesela ile itatu kenda yimwitano ile itatu kenda yimwitano na ambayo tumani mukuve batende vi na ndene wa mitandao yetu ya mikumukanelie yonde Mutongo TV na Mutongo FM Mutongo TV Facebook na indi Mutongo TV Soko FM official esu ni YouTube kalibu tutambanye ngenyamo dia na indi kalibu muno ndene wa Mutongo TV asante sana yakoni cha umundi nilitona na savale wa mbe mwako na indi sialia mabimbe siangai mwanya tu waku yundo kethia mbai twambi asante ni mubea muno namesake yes ula kwi mbai ya Mukamba asiaisia na edukise ma Mutongo TV nenda kwa samwanya ukiokone cha umundi ni mukethie ndayani Yesu Kristo isiitwa yakwa nitawa Dr. Mbuno Erastus Musyoka ni MCA Mosakwe wardini ya Endaumalalani Kitui cha umeloni wasua na chama cha Wiper Patriotic Front na vaya mbungeni ya Kitui ninye munini wa ala ingi mbungeni ya Kitui ala ni moma Wiper kana deputy leader of majority party in the county assembly of Kitui na nina vikavano tunena nie na ene nzima Endaumalalani ene nzima Kitui ene nzima Ukambani na ene nzima Kenya yes. na dunia kuhusu maundu mauteti na usakwani baadhi ito ya Kenya ni mubeano ndo akonzosia ni mubea Mutongo TV ni mubea namesake karibu sana na indi ninatuambie kwa imwe kiokoni cha umundi unena tunambole kama maundu ni mauteti wa ndhi itu ya Kenya maundu ala maende ninatuambie na vaya ground kwa kaunti ya Kitui mwende hata kaunti ya Kitui kuvikio kaunti ya Kitui twendene saa ni kusiopio na nini si ungulia twende hata ni wewe au kulia udhukumi wa kaunti ya Kitui kulingana na balani ni museo na nendo tungia ene ndi asioma Kitui county mundu wa kutunenge governor na kiliko kithiano nundu nyita nitho kuma mbunge ya Kitui maendeleo ala andu ma Kitui mo kwata moma na mala mengi na ubonge wa executive yes. ulo tongo ese ngavana na kwa nundu wa kwithi andu ma Kitui ngilili miongo ele na ile ne mekio ndulo seopyo matu sako ya ngavana ngoo yake na wendi wake wikwete mabandiliko mawo katika andu ma Kitui ni uondo na kunena ba umundi bwana Erastus kukuya idho ta Kitui county tuina miradi saidi wa 3 katika ward sionze si miongwena ila ikitwe ni serikali ya Kitui county itongoje ni ngavana Julius Makau Malombe na MCS mogundene nundu nitho tupita cia mitalatala kana nitho tupita cia mbesa na mia ya kutethesia kuthukumi wa serikali ya county ya Kitui kwa kupikia ba na bado miradi no yende katika milati isu ni milati wa utonya ile tu flagship projects milati nene utonya ku sigo au tukasia ndeni wa serikali ya kaunti ya Kitui kuma 2022 1 2 3 milati lamine watu yabena milati makubingili tatu zisuki milati mbinge milati ile menini ngemenene
Izume nini itayiboto na kwase ni kitu ni nenda kwambia paya kwa kwenda una malalani. Yes. Mradi wa kutethesia kwithiwa na skulu ya kiufundi ila itwa polytechnic. Enda una malalani ni area imwe kisomo kindi ukwimbwa katika transition rate ya anafunzi meito kuma ila odd mode of training ila na 844 ku these universities ukwithia ninditi kwa upe na siana mbingi siatiwa paya kiwango chanzi marna wesa kuthi university kana college kwa ukwithi wa gavana Malombe na serikali ya county ina sobiche pando pa kusomea sio polytechnic sio ufundi sio ufundi sio polytechnic kana sio vocational training college ila bandu beta wa sio sub location Malalani location enda Malalani ward na ametethesia ya ethiwa kiuni kindu kimwe kulingana na kwa paenda una Malalani anatethesia. Kingi ni kukelia sibitali wa enda dispensary ula waandiwe 1949 na hospitali with it on dispensary kuma 1949 ngina ila gavana Malombe anasio ya keli na pau anekia mbesa mbianu tutethianisie unethia hospitali kwa oyu kunamba kwa operationalize lakini infrastructure kana miako ipo maternity OPD ni outpatient. Yes. Haya tuina labu, tuina ward, tuina mortuary. So kulingana na kwa enda una Malalani isu ile among others. Isi ndio imwe katona kuisingu outasi flagship katika areas. Pia ndo nganga ward ilingi. Nona nganga kiucha zombe mwiteka kiucha ngomano. Kila chiende na kunyua mwiteka ukwitha ninaona pau pena wekwatyo munene twende na kindu kitwa kaip ibandu wetu akanyonyo ndo ndinambo mine byo lakini ngusise ngwithia katika MSMEs kana maundu maki biashara ikethwa tona kwithia endene sa if it a partnership ya county government na national government whereby ithota county twanenga na mbesa kiwango cha 250 million ithyo ndo ikiekeu ta county ya Kitui mbunge approve ne ngumatonge ya Mubea na lakini national government bado no bantu batiji batalite mena bakwete lecho isi tunutikitate among others ndia bakwiwa resete ba nikenda totiana na maondo county ya Kitui onana wenyu tambunge maondo serikali ya county tha ni mbunge na wakaba wa executive no nginya zile ni mwana kwa bamwe ni wawatani nyumba tukithasia mitatala maondo ma budget chao county ya Kitui ni katika county pete tuna inene ndini wa ukaba wa executive na ukaba wa assembly inene yuka yuka bandu mwene kalande mwene ya yukubikia onana wenu ile hata executive na assembly nondo tunaonio just the other day banaye na kathina kana yevo maundu meko ne supplementary budget ya mautio ila ngwikia kana mwisi wetu kithia governor yasa kwa yumbele yase ni nona ni seno tongo iwa mbunge ni mwe wanie ni mwe wetu kithia unyanya wenu ile hata so far asanti unyanya witu na unyanya wa upande wa mbunge na upande wa executive ndo na kwa senekodio kwa kizungu ni museo nundu wa kwimbwa maundu mengi kana serikali ya executive ika sindu si approve ni mbunge na hiyo tambunge ya Kitui sindu mbingi ila serikali ya county ikwenda ibitithie nitukitie sionde kwa niaba ya mwenende na sisia ulondo waweta supplementary budget na wasia kinene katika mbunge tisakuwe kinene baina kindu kingi twatu mwetu za kuwe ateo kunena ni ana kuteteo sindu ila hiyo na kwao kila kiki ka ni andu kukwatia nia uthukumine at times no ukithi ngali kwemwe ni ona eta nekata ita na involve katika kindu fulani katika kiukirwa kindu fulani na katika kiu pakwithia ne andu kuondhani witha mona tawetha kana kinene kibo kitonda kwithia utona kuacha ni kinene aye isu ni kawaida katika political institution kana katika bandu bena kisiasa mawendi
ni mengi na ni lazima tumatungianisi tumete pamwe nikenda tuthukume mwene nthi kwa au katika supplementary budget isu ni tuneona o sindu kimwe twili unaethea actually kimwe unaethea twina mbito onenania na governor religiously eto onenania na ndongo isina nenania cia mbunge na aheshimiwa onthe me miongo thanzetu na speaker eovo tunakwatiania supplementary budget tunamibirithia honesa na tunabirithia mwe wa operationalize hii supplementary budget tuyo bamwe itina watu twakwatiania ku baina na kindu kitona kwithia ni kindu too loud kitona kwasia kana ni kilema site uthukumi wa county ya Kitui kwa hiyo tambunge ni mukwete mbau uthukumi wa governor Malombe yana kwa yana na moyoto ungetina uthukumi wake na serikali yake nyita kwa palani na heshimiwa langi ni simatona kwithia meopo nitikwatite mbau uthukumi wa serikali ya county nundu kukwata mbau kulingana nakwa ni kupitithia mitalatala na kupitithia budget ila chutonithia uthukumi wa kindu kiu on time inondo uweza uthi county imwe ukethia ma MCA amwe me ole opitukithia mitatala imwe ya serikali ya executive that is inyo kitu iwe matatala omwe mwetewe mukona hapana kitu hizo opitukithia ni cha kuumisha mwene nthi kana maybe best ya mwene ni sio tumika nai pewe mwale aye ithwe katika mbunge ya Kitui kupikia umuthi pae mwatalala twalea lakini ndio maanisha wokolo ndutetewe niwe tutungawili ethi wapena mutalatala wetwe na nitukuona pena session imwe tikuona sitemba ilu twambone na niabu katika na executive tio ni consultation ando mbone na tumwe kwa kulingana watu wana kitu wana watu mfano ni kindu gitwa FIF Act as today ya Kitui ila tunachane Facility Improvement Financing Act of 2025 yokie to customize unit katika executive of course yambio ni national parliament na hiyo kana twapanga itho te customize yitu whether ape na twindo tumwe itho tuona atu ele kwinikiliudiwa na hiyo executive na twetwa ni his excellency the governor twanena ni na twazi kana koko tumaweka atitumie katwikie kwa usio wa mwene nthi wa Kitui kwa unote thetu thukuma na tu maanisha kila kindu jonde ni garbage in garbage out hapana ni twikia mawaliuku ma kuhakikisha mwene nthi ni wona kwithia twina mubia wa assembly katika county ya Kitui kwa hiyo ni unyoni muthukumitwo ya wenyu ulama sakuone mwene nthi mukathukumeta mbunge ya Kitui no wazo tanzo kaze nyumu kunita ya wenyu pyo ndo batoneka munthi ni banone ndona kwasia nye mbunge ya Kitui ni thukumete ulo ndotonjeka bwana Erastus kango tabie kindu katika upande wa kisiasa na demokrasia ya sia ala ingi ni mondia kwa katika demokrasia munthi no ni support kindu ngali kwenu na mundu ngalea lakini nga nena nandu nganena na heshimiwa ukethe ngali kwa yakwa ni oingi wingi wa mina kwithwa withia mbunge ni kwa jata ni kwa ukeza kuona umwe na eli lakini kwa timu majority indu maanisha mbunge ni kwati wayo lakini demokrasia kuda hivyo po man kuda na kupinga na bana na ni tikilitwe baadhi yake ndo personal alright na mozezi ya video naona na MCA Musakwea ward ni ya Ndaumalalani Kitui East County ya Kitui Mheshimiwa Erastus Dr. Mbuno na ndi ndio nene maundu meo kwenye siasa na oboko mitwe tuna nene maundu meo oboko Kitui na tunene maundu meo kwenye siasa ibi obi yambatite muno okela muthenya ngala cia uteti ateti kunena tuambie na President William Ruto nena kila muthenya so fleet oneyo kutula mutenga legwe olei baikindu maendezi tutalamba bika in details kwa woni wako kufikia hapo uteti wa Kenya wende hata kufikia hapo woni wako ni asia musumbe witu wa ndea Kenya we andie siasa itinawa tuwala bichwa suozu amina kwa pisha waya kasarani ozuozu niwa ndia siasa na ndia siasa kwa ohini none tre siupinduka
ita na sisi mwaka uno anthi siasa ciake ni cipindukie muno cialika cia ngumangano na kila kita wa character assassination na kulingana na kwa na kulia value ya usumbi iba kula we example hiyo palane hii love you anetie ando atongoi mena afuasi milioni wa Kenya mafala betu aitumia ndeto muno kwa hivi ndeto kulingana na kwa no yume kwa mundu wa kawaida teka musumbi lakini nasioka na kati kuma na londo nonete chronology of events ulondo ha change niki akwitha omangana kumangana patini wa kwithia no ekala presidential no the at least nundu musumbi atiwa nindi dunia nzima yes na yu akewika akwita yani andu azuno kuno mewa musumbi wa Kenya akwita akenya mafala nundu suo weta mutongoi atongoi kikundi fulani umaanisha andu ma kikundi kibonde mwameta mwameta kulingana na kwa siasa cia muthembosu no nende na kuisisia nthini ni kulie ni chauke na tulichwe ambia kupandilika kuma kunenea kila chailite anthia kunenea ngumangano uona thatu wake wa president ndo amo methiro mayase no thatu mwingi na elaita wa kwiko na kithoi ndo amwithukizia acha wenda sindika ano kumeta maina muwango wako ile nthi ya Kenya wano thukumite piu wana kutumili chao cha president kwiko na kithoi muno na kwitha na mithatu na kunena ndeto cia muthema tozo namba imwe musumbi ombitu yumbo yake na mutsisia nesa uthiuni na tia historia na yumbo yake ombitwe mundu wa ngumangano mundu wa ntheano mundu wa kuona andu alangi ti andu wene wa mundu kulingana na woni wakwa yu kila chumuthatia kulingana na kwa ni kwithia ni consumer of intelligence ya Kenya na nuisi nesaki uchunguzi ula nenonie 2-3 months ago and anasia 76% ya Kenya naona musumbi amatwate nai kwa kini kumaanisha ni 24% ila ikona musumbi amatwate nesa na asisia akusisia atona kwikata rescue this situation akwithia ndakuona vena ndira na kusela nundu kila kitito uyu ubungu wake ni wamanyikie kupena kindu kingi atono tithiotea akenya chamba ubungu yu kila titu ni option yake ni mwendi yes ya kutumia mbesa onekana no wapindwe iliko cia Kenya na yu ndiisika na Kenya ni matonya kwitikila mukengani ama thona mbesa ibu ni bunguona pena thina kwake kulingana na woni wakwa nunu hii siasa chake honela sikwisa kundikelo officially maybe yakethwa na ibinda yumuno na Kenya kulingana na nguona nono kuya ground kwili no etaila kwisa declare officially lakini what those is ya uno kwanza kana ni tulikita ni campaign mode ndo waze president ambaye siasa aya bethu aya tazanga ni kuingia united opposition imeyeta united alternative government otongoni wake mheshimiwa Dr. Steven Kalonzo Musyoka katika shamba na alangi ona muni maendesi maundu mamu siasa no kwanza Kenya yetu andikile siasa ni cia 2027 kango tabie bwana Erastus yes we mutongoi wa upande wa ulei ndwina mandate ya kuika maendeleo we are right niko kosoa serikali ila hivyo nundu tiwe hizi serikali ile kwao ona wane na nyenamo we ndwino nundu ndo manda mwana wa kulikali serikali ni kana kosoa serikali ni kenda wize nuwa meka kila we ubangirije thina wa ngaliko ya serikali ni momele kwithia monga idi siasa lakini machandie ni momele kwithia makwasi huyu tuina agenda ya kwika Kenya imwe ile itatu na nizima mina kwika mina kwika opposition mamba relax makwetela mono no kwilie ndo mweka ulo ndo mkwika ethale no mkwika nai
mukugata mopinga etha ni mukwika nesa tukilia lakini wasisia etha ni serikali mbele yandi na chindu machita interdenominational prayers imi malibolika mboya cha account makwita makanisa sijui nini kitu mama alikawi badu yako boya makwandi obuwa mheshimiwa president Uhuru Kenyatta na makwandi obuwa ibindezu mututia Raila Amolo Odinga ibindaira izo mawambo malika empowerment malika empowerment na ti empowerment as such ni platform mama ku attack the opponent iwambia kwenye attack na kuniwe wale kuimplement na kwa nele kuikalande aye nundu nye ndina mandate ya kuimplement anything na kuina makozelo liyoko ngwambia ni anagu president na timu yake niyo yaambije siasa na ito twa copy nundu ya witu ti kuimplement anything itho ni kuhakikisha kana ni twa keep government in check na etha ni emwa tauro ndo yemeto tumia ini on there tukwenda kuthina Kenya wase serikali ni yemeto ni mwe president no athanie maundu maingi ndani ya campaign yu wena na yuta mutongo ina ta mwene ndi utone na ta muteti wa United Opposition uwe mwenenga fair inaitwa fair yu wache ibu kweli bau ni wikite na bande kite tonyo nange munenga percentage yana ta yulo thukumi wake na mawatho la wathanie binda ya campaign president ndize kana niwezi kala athanie at first place niki nondo kindu chambe atuyenuka atwikia masoko free wifi atuenda kuna simu mana jodi uchize kilipu ni cha UDA zero atuya amama makayatsa makanengwa 3 months diapers kwa siana siasia jodi uchize zero atuya mwana boda boda mundu wa mukokoteni akogilo bandi adrojo nenda katika cabinet yake ambonye mwana boda boda umwe kana mama boga umwe atwika minister kana atwika PS kana atwika chairman of a parastatal kwau wanangiko ule kito na ndimwikia percentage for example kisomo cha yulu etha nukwenda kwa nanga nzi ananga kisomo etha nukwenda kwa nanga nzi ndukuia kugwaiza mbingi ni kwa nanga kisomo na Kenya nini sinema kwenda kuona wanangiku ula president Ruto ekire ndi ya Kenya na utana mwende ya muno kisomo katika budget ya 2026 2027 ziki bathi wambe selambingi na uri ya serikali ka president yakwa nanga kisomo nenda uthi nundu idio ndono tusome tena twete mpaka university uthi ukuulisia na ile 3 inye 5 katika kinigiro financing model is number 1 number 2 audio katika website ya Higher Education ukuulie ni siana hata sita na join university na colleges this financial year which is ending today yes ukuulie ni siana tatu nikendo ndabi nundu kulingana nako it's not about allocation it's about far ya mwisho nundu kulingana na system it should be end to end end to somewhere yes ukuulie that's one medical school nendi medical class ni na neva ndumwe na mundu ende to business administration kana wana other course nundu you get to university how can somebody today ask kana kamwe keve ngili 90,000 na kaya gwa ngili 20 kunweke maybe discrimination you kulingana na ziwe si discriminated ukuda woni ya cyane maybe ni bathetwe na kiwi kwete sindu mbingi katika andara tuke mutandao wa kunengana witi wa kunengana witi Kenya na kwa either no kwenda usize system nenza ile kwa end to end ndiye ile kwa end to somewhere in between you counties sina burden bingi as of last year mwezi wa September idho ta county ya Getui civitali ya general if my facts are right kulingana na data viswe tewe serikali ya SHA tumetaita 128 million itatunengeta actually ona omonde mathango ni county ile itaita SHA twine mwakati wa county so thank you na you umbiati
mbesi isu nje tukwenda tukwata ndawa kuma KEMSA kana meds yes isu nje tukwenda nitawita mwoka wawita mwo omunde wawita mwo omunde weka requisition kana we wakulia sha ikunenge yumi na mui wambe ndina kunenge wa keli ndina kunenge wa karatu ndina kunenge ikuya ula mwo unge akoka akawitwa na chao okay yu kwithia kulingana nakwa kiu ningona kitejo kitekesio na ni kindu very critical nundu health ndu reverse life of a dead person sure so you kwithia twindu twa muthembosu nindo no rate very poorly on that ndani kindu kingi taxi sisi yake tax ni cherani ya business ni cherani ya ndi lakini na uno wele kwithia we reasonable enough one taxi silo kwikia kula kwi enendi nisi kwithia sitona kwa affect muno kwa voku kwa mwene ndio kwithia na maisha kwikala kwina thina okay yuki kwithia ni ngwiwa kina jo kina thina muno na kindu jambe ita nyumbino akwaka kuwa kwazi no kwa kiando kindu jambe chaki wa katika public land ndio maana kana chikwa katika private land kidaka cha serikali cha kwa katika kidaka cha enendi yes waamina kwaka kindu katika enendi tachi waka flats jana ta ilo ku on either uka on na any public land yes wala kwa ziara you are owning a private property on a public land kwa mwisho kiu geta wata kugi ni joto kwa azia tina thina na enendi kuiba koti lakini koti uti mwingi ndumie sindu imwe ila kwa oini unnecessary uyaze sindu imwe itena ila ite priority kana itena pata muno kwa mwene ndiko yache kimwe ni house bilevi kenge chao twa ugeba president okweka kitena katika va NSSF ino wanaikie ndio na mundu atetheze ne NSSF kulingana na kwa ila maana ile tuna Kenya maneba mende kwa meba ile koti ni ambie kuungamia kwa uno maana ile maende na kwa obukidu cha muthemba yo usu kindu kingi no ze tax bani a review na jeno pay ni a review tafadhali tuko ubucho u reviewing utonga ngo bala ya nikenda withiwe a Kenya alla mesara lead ni makwata some tax relief oto nikenda withi nimebanga kidogo okay na obana ono nayo kile kiokwati okay na finally issue ya fuel levy issue ya fuel prices wasisia ndi itu ya Kenya yani mauta bena levies mbingi muno up to close to 6 mauta makwikwa ki na nwezi waamina kukilia mauta ngalama ya mauta kila kindu kingi chonde ni chokera kwambata chakala yulo imaanisha ta ngarama ya maisha ni yekara ni ambata yulo komo ni mundula yakuyandi ndauli malani kundu kwitwa Katumbi athia Mbemba na Kithi kana tutu yes itumia diesel kilo kemwe na gwiti nane kinathiawa na silingi 5 oyu kithwa na silingi 15 chongelekete nondo mauta meyo it's your example oyu lita umwe enda town wa mauta diesel ni 240 ai ni 240 na gogo ngeto 22 lakini distance na kala kindu kingi kigusuka nondo kenda utwe baenda Malalani Nairobi na ndo Malalani no pea na distance pea distance no yona inenda wone ula mwene ndi ewa 240 ewa mwene ndi no kokilwa oikela mwende no surprise kilo moyu ku gari alama ko ni mutumiosu na alama thama ko ni ili onde twenze na kala to no hika ni geijogera mako to kwara ya kwa gisha taliki 10 mwe wa nyanya mundu wonzo la kuya mubinyie ni serikali no okela ta monza jotu obelaini paloko ni akura tuikune milioni miongwele silianite na musumbi nundu be kindu akwasia we ndasindika yes ama nyakura yake nimwe otele ando kutambuno nimwe kuune jukumu yake
anena ni na Erastus milioni 15 mamu kunie kula ongelezi yake mwe namo nundo nwemaniwe na asomi isu ona thiba ndikuona akikwata andu ala andike aingi meka mukunia paya oyinu nongelile kindu cha kwamba mitumba kuwa ndu ma biashara namo matalemele menza nuangalia 19% ya VAT ya contractors ndu isi VAT ya contractors kila mwana contractor wa 19% which is 16 VAT na 3 withholding. So basis jonde kwethe on a cost of doing business or doing providing services and doing that contracts with the either government, it's become difficult. Okay. Isi nzia muthembozo tikuongelania na muikano manaliani nake tikuongelania na hala twithwana mo ithu tuta kwa jio wake mutumiosu president taliki 10 mwezi nyanya 2027 akethia kuya kwa Kasugoi tu bau urona aze ne jawo ikete utatete kindu kimwe atatete ni unenania unenania hata onethe no hungwa kunena agikishanwa manyika kulingana na koi katika communication ni musio kila chake akwika nuweta onethe akiliata no te government ukwitha sindu no sikwika lakini ukwitha pa ile nai ku katika hii communication ninaona tengale kwezu inde no kwitha ni very articulate otumia all platform agikishe kila ni kusukuma sha ndakwenda mana kana pena feedback out of it lakini no msukumite kuungi na mweke atika united opposition ni make it so far ni make it kila chailete I think doing enough kwa kijomo chake sungu kwekithia kana ni mamu twekithia president William Ruto oloko eleje kana kwena na kunu balokite ni mamu twekithia one time ni make it kila chailete kana pepa ndo beno obungulu siasa no muthenya kwa muthenya it is a continuous build up katika opposition na ni privileged kwithia ni tembete ndi ya Kenya party bingi ni itina wa Stephen Kalonzo wa Musyoka ninendete Kisii region ninendete Coast region ninendete Mount Kenya region na some parts of Rift Valley ku ndiye mwe ya kuikati ya kumalusia serikali hivo ni kwithwa na platform bingi cha kunenea udhuku wa serikali ni tutatite na kombea na elengi kwau kila tele kwika ni kuongelela kutabia Kenya udhuku wa serikali no undu udhuku ni open lakini ku repeat utuku na muthenya isu ni ndemwe ndona kwase ithwe tandu ala me ubinzani twende na kwikia bitinga le kwesu twene mumbano cia kiuteti isi okonwa ni both sides mumbano hivi ni cio tethecia kuthinikia mathina ma mwenende nundu ni wacha kana ni mukwende watabia mwenende mawalugu ma serikali na serikali no itwese mumbano ciayo o kila muthenya president no kuona yana andu deputy wake ma minister make ngata kwa united opposition the same mumbano hizo ni cio tethia mwenende ni cio tethecia kwa address kila kiuthenya mwenende kana ni cia kwete tu mwaniko divisions among the Kenyans mundule ele kunengane solution ya mabata na mathina ma mwenende nula ekibilane kwa president nuelo mana andelu na mathina ma Kenya hata nundu suona ngetha nina solution tani opposition ndina resources cha kuimplement a solution tuonengane alternative kanengane kwa serikali alternative mwe na meyene iyo mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka mheshimiwa Eugene Wamalwa na bwana Tony Gashoka katika court of appeal tekwasia hii Safaricom is our national treasure pai maana ya kumita unengana shares ya 15% with neither minorities as Kenyans in our own mega company kwao solution ni hata nundu nitavite serikali ndukate nayo niende igara yende nakuta so ithu twathi kotini
tutetea Kenya. I think hizo ni solution imwe katika maondo amwe tubindisia ya kweka among ita alama ibilane ni mumelo manati oyu siana mbingi zinumie midterm iyo zina ndio sioka kwende hata katika school capitation nimeki ona wa nena studio kuliaji mo studio kwa manali wa dhauka sibi school sivinga before time why nundu wale kwithe wena capitation urani school teacher as a principal my head teacher kolani kwa the primary school teachers and was financially crippled nundu wa irregular disbursements na late disbursement ya capitation ya school we munduzu arani school na chao ndo ambo dio taketha chaku uko rani school kiuno ndie mwe ya frustrate education na Kenyans nundu nese ingine oi ni maumana 10-20 years yukite ni makamana udhugu wa serikali ilo kaazizia with some kinds of profession siebo katika ila yitu tikita kuimport watu katika kuimport imaanisha hata nipe bantu amesi hapo na for your information Kenya education kulingana na report ile iko is the second or third or fourth best education system in Africa nene nundu ni musomi ni musomi na ndiwa moyo ngona kisomo kyobuthwa ulondo serikali ngona yobuthia kisomo kulingana nakwa elo sije kuma kuyathi kwa primary secondary colleges na universities nikienda with the whole approach nikienda Kenya nundu nizikiwa na very quality professionals. I was in sometimes in Rwanda na they are very hard working Kenyans there mende na kuthukuma na kwithe ni we are the best kwanza in the medical field ai a Kenya na sio katika angali kwesu alright twende yulo 2027 na mosesa ni kuyende twende na kilunguki na cha muka twende na konena ni ana MCA musakwe wodi ni aenda umalalani Erastus Mbono yathani ndi walika na wezani wa indi Erastus ama ende sichao twende na nena yulo wa maondo meo konya uteti nondo uteti bande itu ya Kenya witha umete ngala okela muthenya ebyo be tha ye yulo na nonginya tukanena nia na nikuyiwe no ndabi kwa woni wa kuiona uvuko miwende ata atongo ala sakuye matwaite makunite maundu ata nawe mwene ndo na malalani onda binyo okole mutongo waku ikulyo kana woni yolwa maundu meokonia uthukomi serikali ni account yake tui na muno wodi ni aenda malalani ile itatu kenda imwe 5 namba yotumene mukuviva tendevi ile itatu kenda imwe 5 ni namba yotumene mukuviva tendevi yetu mavoni ngwetha ndisoma ambia na neto Mutongo TV na ndino wa mitandao yetu amekumbuka ni Facebook Mutongo TV na YouTube ni Mutongo TV Stock FM official ngwetha ndisoma mwatumani menyu to iminukilele ende kwa uyu mheshimiwa mwenende mukuni wakula ula wakuoya kundu gweta wakatumbi wakwetu katumbi ula wakuoya kundu gweta wa mbitine ya getui au kembitine ama kuweni na kola kuonge kuonde Kenya yonde enda Mutongo wila 2027 ni changu muno mwene ndo kwitha yenda kola ku ya Tongo 2027 atongo imeki katika level si kipathukanyo pete atongo imekwandikana katika na itumi kipathukanyo ukusi wambe tamula kwitha atwika musumbi wa Kenya no kwendekana mundu atona kutunga ngalama ya maisha nthi kwizila kuola makoti ana amwe kulingana na itu makuongelela ngalama ya maisha kwitha hiyo namba ile andu ala ingi mesi Kenya ni mesi kana Kenya ni nzi inengero ndaya duniani na hii atwika ni nzi ya ukola na nthi ikwitha ni kutethesia nthi lingi chi bakuwe nayo kwika umamai ulondo nzi yitu ikutethesia Southern Sudan through RSF Sudan through RSF with ibisa yitu ta Kenya ya vuka kuyanza ulondo musumbi akunga magetani akuma Kenya isuni kuonangana na visa muthugu tandi ya Kenya kuni katika level hizo katika kuyenda kitui kwitu ninguona ni makwenda mundu atona kwendesia maendeo masio taalama ekitwa ni His Excellency Dr. Julius Makawa Malombe nundu kukwito ni kukwenda deliberate yani kindu kiko deliberately
nikienda within chakikisha andu magitwi ni maendeleo masio ala mekitu ni serikali la hivyo kuenda una malalani ne kwatia wendi wone kuona areas itu yukilitwe yananwa na area ilingi chakitwi county nundu enda una malalani yo wodi imwe katika ila nditi si vakaneti na Tana River na kwau twithitwe twoitina ona kisomo tuyoitina twakombea na kuno ta ku township kwau tukesa kukwata utongoi ukuonania nitwendete nitukukilia andu maenda utupiche pandu marona kwitwa andu maenda na malalani no kwitha ne makuwa me proud of themselves nundu pala tunumie ne babuku tunumite kundu kutekusio na kwao hivi nyane wangai na sinema kutabia nyendi kwiko ni amalebe muno ni ba Mutongo TV andu maenda na malalani mwanisa kwa ni mea uya ukenene ulanye ne thukumite ngutumia bina wakwa kiliko na bina wakwa amwe na ula serikali ya county thukumite kwisila ngavana witu gavana Julius Makau Malombe maundu mose seimo mailiata nondo ward yaku ni makati wa ward la sitha ikunikite muno otondo wazene vakanisi na River maundu manga mele mwithiro mwiza mawe muno utawe Mutongo lasting solution to the yichawe ulwa maundu ma insecurity kitu lasting solution ngaminene aba ne kwatu abayanza edune kudimanuo kondo enda ni manuo na ndio kwatwa kila nezi serikali ya Kasongo nimeze kila nezi andu maenda unimezenzi ela tutumia ona wa akethukisya usesei ona wewe no gwetela kundu kula kunge enda unime subside kuune mezi kila tutumia kila ndo matabia tuina thina wanzu na sort of part of security anzo no zio mothe enzo ni zio thini na rabiti andu ma KWS chingi ba muno no ngamatethesia ndo ina namba isu ni mbingi netumionzia withe nichole kanga kidogo nikenda withe ni kwa soba kila kipo andu maenda una malalane methe mesi ndikathi serikali ni ya Kasongo ngaboya zikali ma kumalu chanzu miondani andu maenda una malalane ulondu meka nana kilwenge jalika ikumbini kikuosa nguku meko aya yue twende no minukilelia pe mwene ndi ukusia yesi ukwenda yi unene nake umatabi kindu yulwa Mbaya Mukamba Utongoi wa Mbaya Mukamba na Mutongoi wa chama chao wa Patriotic Front Dr. Stephen Kalonzo Musyoka aiti ebinda ni bayibinda inge niyo ipinda hivi ya Mbaya Mukamba kwa this state house na mutula governor wa Isekana enda state house kana na Kikamba ni bau nenda kwikaluni sisi nene na Mbai ya Mukamba mundu wondele wa Kikamba ndayani cyenyu kulingana nakwa nolondo nithiukite Kenya ni itina wa Stephen Kalonzo Musyoka kuma ona mheshimiwa Raila Amolo Odinga ethayo nithiukite nake na nene wite kulanisla ulondo enendi makwasi yulu wa Stephen Kalonzo wa Musyoka tiba yakwitu kamba ni peke yake ibinda niyo ino na sisi ndalizi sionze na nethukize ndalili sionde enendi ma Kenya ni maamwite itina wa Kasongo ni Kalonzo 2027 na wa sisi ala meka ukunikeli no mone ndalili chake kuni kulia Mbaya Mukamba ibinda leo yeno twine bindengi twabikia bakube na Utongoi waki kukwata usumbi teka yetu inayo na usumbi witu ukouma kiimane kulingana na olondo kuona nundu taasisi serikali ulondo yende ndina unduta na kwika ya kutungia mwene ndi teka kumanenge mbesa nacho udho wa mundu atakwisi kwa ni kulia Mbaya Mukamba twindo tutu titi kana differences ni twitho anacho amwe meitu anini tafadhali tweka nacio tusisie suo tunenea Kikamba State House nundu and ibetisia Kamba sitasia Musumbi nundu au mema Kamba matasia Musumbi ikuli Yesu ni kwa we oleana na Stephen Kalonzo Musyoka otwika Musumbi wa ndea Kenya na ngumea ithwe twino that's what Wiper Patriotic Front na United Alternative Government kilomwe ni muthoje ona tha kwa Kasongo we minister
wevukwa Kasongo we PS wevukwa Kasongo we okela we iyabo na ebinda ya mutalo yabika ila nitaliki kumbe mwi wa nyanya ngilili miongoni na Monza tafadhali obalaini Kioko kunea kura Stephen Kalonzo Musyoka atwike musumbi wa ndea Kenya na pau mukamba onengwa ndaya na pau tukwa totongo ingi mwe utono nengane we kwacho mwe kwa Kenya alo ime kuiwa me fully and totally depressed. Thank you. Yue tutaumalete nenda pese muzezi atume maotomani na niwende na kweko yue na otomani weba na ne kwache one mondo wa kwako. Mutongo TV remind our MCA that the institution is Sio Ekesaya. Yes. Lack students, then the surrounding to accommodate girl child to board is very poor. Wasichana wanalala na wavulana in classes, not dormitory. Ningwetekela kila weta partially. Yes. Kana ti wanalala. Watu mealuke. Andike ni ngomba kwa ila sini tofauti o ila tunakie. Lakini oito unaenda tu hivyo. His Excellency Dr. Julius Makau Malombe na serikali ya account ni nengadite contract ya 2 dormitories ya Sioux Polytechnic ya ome na aka nikienda wekata utereche na okuo kwa huyu haina dormitory huyu kuna dormitory lakini tayari ni procured. Okay. Contract okay site ende na kiu courtesy of the county government of Kitui kuni netikala number 2. Yes. Ninguitikala kana number of students na nini kuki ni tutetheanisi najua kwa sangi ya namba kuna si nini. One ni course ile kinova tuine na variety not only one workshop. It tunakwati workshop ingi yende ongoing in terms of construction because the contractor is on site. Okay. Kuilo kuna tuamina kuongela the number of courses that are offered there to expect a new number. Okay. 2 no tukwendea na kugudhuthi ando 8 ando meitu nui sisi serikali ya Kasongo pe na tabia yetie kula kuiandukana wane kunengwe handout ni sustainable kana kintu kuna kutetheja ukwithi andu nime amwe no me alama ta kwelwaneza no manthi kwitha me reluctant ku join vocational kana skill based trainings na kiu ukwithi ne cha thuthi andu nai kingi andu nime lose hope wali kuyanthi no the mundu alusi totally hope wali for the today na ndesi undungi kwa uki no kindu kama kichangie among other factors takukitu hizo kuona hardship area but no when karenji and on the onetha no siaite onetha no twaitwe onetha no twanete tafadhali ukasio vocational training college ukwate utwika wagu utume kuyukilia we na kukilia ndua yube ongebane kwati no wakwenda malalani. Our MCA is also as fed. He uses such names as Kasongo. He calls our MP Nimrod Mbai Mutungi in front of people of Endau. We are watching my friend 27 Steve from Ekesaya. Ozia zaidi already respect leaders. Ni udhasi wake. Yeye ni wake. Ni udhasi wake kila nesi Kasongo onanisi itwa abatisiwe. Tinye ninyoka. Na kwanza yeye tekela. Na yeye tekela na ziene toyona na kwa Sakayo. Toyona ke Asula. Na bado mpende na ke former kana ex president. Ko iziti gendo kya kwikate. Obo wa kundo bothetia atongo wa mwato. Ndero ziake tuinene aba. Ile midego zobika. Izo Twitter. Kila nesi andu make tu east. Itu mutane na mutumioso 2027. Nkalekwa Facebook Honorable Katongo Ayasia, Member of Parliament 2032 Kitui East. Dr. Bono Mowea Dani KE akakwata mbonde toisu. Torres Kilonzi akasia SNMCA, have you ever sponsored or tabled any motion or bill in the county assembly to protect and empower local artists, youth, women and other vulnerable groups? Since there are funds allocated for such programs, what specific legislation or policy have you pushed for to ensure these groups benefit? Oseto Torres Kilonzi. Yes, izine kuli sio. Motion ila netie mbungene ne taliki 10 mwezi wa 10 2023. Yes. 2022. Immediately after mwalika kwa mwana na ya kwa remba isu ye ulwa kutethesia
kwete mugo muthangani wa Kitui itina wa mwana kiomwe o wa kundu gwitwa Musenge kuya gwitwa Mutha. Yes. Na twambisia bu twasia ngamia sio ndeni chimu muthangani wa Kitui. Na president ilo kieko katika prayers asia niwo RC ibindeswe achoki wane mumia na county commission. Lakini ndetu zijandelele ba. Itina wandu makona kona makopi. Kila kimwe ni iwa mwe nicho ni kwithia ni twasia tunengwa National Police Reservist. Yes. Na tariki 22 mwezi wa November 2022 tuibandu betu wa mandongoi nyi na ndongo yangi ingi mbingi cha Kitui county tukomane na by then ACS wa the current deputy president ACS wa interior Kindiki twamukulia atuteithecie tukwate National Police Reservist. Na ni watu teitheci ngale kwesu ndauna malalani twakwata 25 National Police Reservist kuno mateitheci mabindamu kwete wikate muniko courtesy of the motion that I moved to the House Assembly no wazi katika website katika supporting local artists. Yes. Ministry and Evolution Ministry ya Culture, Sports, Youth and Gender and ICT and Social Services. Yes. Ni okia eta proposal ya kwete tumenenge mbesa hivi kake stadium. Studio. Studio. Manyenyone. Yes. And ku support any local artist akwenda kumya mbadhi. Yes. Ku studio hivo ya yetu ni executive Manyenyone no mathi masisie ni withia for the sindimwe utona kwa step lakini ti work in progress. In terms of sponsorship peila private sponsorship mwana musiki akuka akukuyati wa Manyondo mheshimiwa tafadhali niona ngume cha shoot ngume cho wadio tunengo kena kana ndoke twiki okay no fundraiser kwa hiyo ni wewe roima kwa tamba nemesi ala onange ngumo yo instrument lakini nundu uketha nundu ni city mukoni wa ngita mwina eno wako na ngita na yake na mine school in mwina wa mwana kwa mwana no mweze ni umaye kwa hiyo mundu weze ni mundu nyaka ni mwetu wako kikamba so no wakulia sio na mundu no musungia ala kulingana na MCA agwa MCA timundu munene londo andu ingi mo assume yako ya nundu tuike nando so to rely much on goodwill ya governor level na membi ya no thukuma na MP nyeta kwa thukuma na MP na nei andu maenda una malani nduka andume kula kwe MP wa Kitui East 2027 before we get 2027 neki na ni MP wako nundu na attempt we kuwa not less than 7 times no andikite statement. Yes, you lwa na atangaza na jela ngethwa ndevo andu mamusi bitu makani nenda tumine na ndi no azia ndo koma na MCA usu na MP ndithu baada utumani na kwata matuko miongo elimu wa katano mwako mwaina senator wa county ya Kitui mwamuthoketa assembly leadership assembly if I'm not wrong matuko 20 pe mundu ngweja ngukulia kulia mbuno meka takwa eno kio wambua ngi wenene yake huyu nendo nene wotrabia agenda ya mukutano wasu maybe ya no wotrabia nendo nene yulwa relationship ya atongoi ma account ya Kitui tuinandateka nini mwana ndateka ile 2 mine speaker witu nuongane no asobeti kikao na senator kio nundu kwa kabinda kutwena kwithia tuteno ena nenesa na ubanda wa executive ku speaker apanga nundu senator ni witu no thitwa brief na setu the leadership na ni deputy leader of majority party so katika hapo nendie kwa kubala bena senator witu kuthi kumbrief niki no bindi jabe na budget supplementary ya atongetwe na national na mdate na main budget ni atongetwe athi brief yo na athi brief ni assembly leadership tutongozwe ni speaker na kiu nicho tuendete kwika ku ngwata ni ya ndongo isi ya Kitui ya kisiasa tona kwaza ni miongo kenda na kindova yana solid nundu nuizi ndongo isi ya mino nenga ndaya na kila mundu othu kumoyo wake with ya hela isi lakini po amwe namo menda kulasimithia angi kwika sinu ila mboma kuona nicho chailite ukuzi ne kwiwa taliki miongo ile na mwezi wa katatu
ngilile na 23 ngwewa nye netie party leader wako kana nditie metalala ya chama chao kila nasa koiwe ne mumbunge nithi ne kwate mbau mundungi na nikunilasimithia tiku persuade na kwa nendie klasini ndiye zo lasimithia kino ni mondo duniani kuya zebe amwe me olazimithia ndu sindu na be amwe me okona sindu nesa takiwi nwisi etha ni kwasia nganenda ka kinye bana nwisi be na freedom yawe kate indu umbendi ka kinye bana indu zetu indongoi hu nenge woni wako ndaya akungu nengo lwako ndaya lakini miongo kenda na kindu bayana ya ndongo isi yake twi mbingi netukwaredete twelekele ngali kwemwe tumine Jemima Rose mbono tu tama Paul Godwin, I like this guy. Kamwele Mwatheka, Kitui East Member of Parliament 2032 enda amefanya kazi safi. Mheshimiwa Tumine, asuni ya mama ene ndalama rosia isie nendo nendo tusia kusia muthia kwa less than a minute. Nendo tungia mubea kisese kindwa kunenge mwana wa kwithwa ba. Number 2 ni andu maenda na malani ni mubea we mwanya nundu wanengie nafasi. Niyo mwana munini ni mutongwezi. Nengwika kila ndona matukwasu matialite withiwe ni mwewa mwako nie kura nesa cha mwisho ningo kulia mbai ya mukamba yonthe bala yabika ndaya ni cienyu ulate na kibande na thiose ulate na kura na thiose na tunene usio wa Stephen Kalonzo Musyoka nikenda mbai lingi setwamini nundu tayari eingi nimetikilite kutukwata koko ndono mukulia ndaya ni cienyu twithe timu stali wambe kusuvia kunene anesa na kutethesia Stephen Kalonzo Musyoka kwa kibila cha Usumbi na nina uhakika ngilile miongwele na Mwanza taliki 10 mwezi wa nyanya mbai ya mukamba ikanengwa ndaya kwisila kwi Usumbi wa Stephen Kalonzo Musyoka na nina uhakika Kenya ni katongo sio nake nesa ni Stephen Kalonzo Musyoka na kikwete nguma kwa Kenya na kikwete ndaya nene muthangani wa ukamba ni mubea muno my brother namesake nuketha nyama no getui na umalalani wabikanga leko nezu bedile lola wa umete chulo ne lola twika okay kwa lambe ubiketa ba wiki around 6 kilometers kumasombe umete sombe wambatite okay na ndoketha nyama no leko nezu lengweko na atia kwa twika kuyanga mata iloki na lamisi anyway story for another day the that was ongi ondonga lakini ngaina mutethia amen kwa Dr. Rastas mbono ni MCM zakwe wodini aenda umalalani ne kwa Kitui East County ne Kitui na kwa nitwa Rastas kirukwa nzomo oni bato bikamuthia wa kilungu kitu cha muthenyani wo munthi ni mubyano ndo kutambanya na kwa 12 mwendoni wa saa 12:30 cia kiokoni oni bongo bikamuthia twithiana ila ingi twekiwaye kwa OU tibane saa muthenya wa kwaila ino ni Mutongoi TV.